Allah, astaghfirullah. Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونما تكفيكاو suka wazima harma mahadisi yetu yan encore une fois tijani hadisi mbavi juma masala liyo harma actualité harma tiatu na nasiri junda harma tia Faransa uka skarla uzamba yuka wanu haina mandamu ulu duniani haya na mahala ni kawo iyo hamba point faible ya skalewe inu hamad hedi kawo sihu jabanu rijara nisa fikra rija riwonisa izusika wonor aminiyo alaikum salam mwana majae rija riwonisa izuikawo ngar aidiyo ridwaburonisa izuikawo ridungu abonge swalewe inu tirengeshwa baha ijeni rongo imbabi langage ndwa jina kao tside langage nkuka niyo banu haina wakati titamani njeni badili mbabi langage ni rongo imbabi hamandao baishe ntinaushida rongo hamandao haubaishe ntinaushida na bizu wo wakuhamba wizu wakujinika nafasi ya wamba izo na maslaha sha salama nzana ngalika mshida ndongwe hamandao banu randi 2016 hata ujawa sainu riele wa yaukana yevi ani realite ya kibinadamu ya kikomori hatu sha wajawa kreye ha dunia indwa jina nande dunia ya heze rezo sosio ngabonusu ikawo ujipermete wajawamba izo wanzao wanzi haizo wanzao ani wafanya haina ndongo una maslaha mweze rezo sosio pasko waelewa kana ila dunia ikawo ngwajuju wa ujiruhusu wambe wafanyizo wa una maslaha siwa nisa ekari jabanu rambe izo aminiyo harimwe siasa harima wao alaikum salam mon frère Malboro rambe izo aminiyo harimwe siasa rambe izoikao ngarifanyao harimwe siasa ka wakati sihomba zinji wakati wao rawateleza usoni ya ukana wao nda urwashangiria wohamba zinji shasi wielewa eka iyo ndi siasa haina mnungu johambilwa izo ya unao maslaha haina mnungu johambilwa hauka haina mnungu kubalarenga dhomana yabo lazima ya jilindi ya ukangu joamba za kweli arbabu yamba za ndrabo yamba izo yafanya ni atufanya yamba izo hamba na atuhamba siwelewa kaina mnarenga dhomana yuka dans ce sens yode mana ikao aghlabu ya hatu siwanisa ribakishi harimwe linyi hiyo kakarinjia harimwe jeo alaikum salam kakarinjio ya ukao la hamba ula kajamba ula hadia ula kajadia on s'en fout leo ngafikiri amjo osemba beton parce que ngasinamba muda banu ti jambi yao ti declare guerre mino wandu ikao warumu yensinu alaikum salam mon frère Ortega wandu ikao warumu yensinu ngasina maha ya waza wandu warumenti yo mgwajalia karjakana maha ya ukakariji izo warumao izo wambao izo wafanyao haramwenti sharika na maha ya ukarijo jwa uruma sinao rijo jwa ukana dhamana sinao jawi ya ukarikana nusi ya nusi za dhamana shari jadaraja owanulio vanu gabo nusu ya wandu ikao owinchini wa hao wa mashababi mabani hatu wahunda bahati wakaya harmwezi jana waruma yezi jana waja leo ngwafikirio kana vala karja waenshi ngwafikirio kana vala karja waona ngwafikirio kana vala jana karja kasinao karchuju waizo wafanya nizo watufanya
harma ye deba ile suala la maore kawa ilo tilihanti bavuni parce que mingoni mo wandu warote maore wandu waruma ona sambi wao ngarjoka wo mingoni mo walate maore hauka wo wandu waretire ile suala la maore aux Nations Unies yo na hanti bavuni ngamono video ya ukana hari première dame hadanguha première dame kajadanguha nzadzafatihu mrushe wa rais wa hejaula hadanguha harumaye salle d'honneur le jour de l'ouverture de la cérémonie officielle marquant le cinquième sommet ya la commission de l'océan Indien hari hadanguha yoti lihunliyo shabanu maharibi ujabanu masihu singa muyono video bon tiparo tsambiro shami tsido janterese après mrohandani wavili wararu sirengeni sinini naone un certain Baba Halidi juzi tijabanu timonesani de le début jusqu'à la fin qui est la personne qui est Baba Halidi, pourquoi il râle dans les réseaux sociaux, pourquoi il est devenu fou dans les réseaux sociaux hata ya waswili daraja hamanda helimu tukazana ben rogonzima mimi mnona ubana kamshangiro rais azali ngami armojani bashya siasa CRC nuja banu eka ngabondongo za ushangira yezi hawe siasa jimla mimi ni shangiri yao nuja banu tihalele dingo tambeza fanishia tambezi fanishia tambezi joko fanishia Léo peut-être am changer ma langage parce que ban le tengwe la Baba Halidi haumba Baba Halidi wae ngufikiri banu ya Komori yandisa 2016 monti Baba Halidi woi ngufikiri banu ya mafiti ya yambao Komorenfo bahari ngabo mbaba hindi ngabo wandu wa wadungao ngufikiri kabanu ya mafiti ne majaya yambao banu kardajo jabana janabe Baba Halidi hanse Baba Tani yaho baba ni mafiti uyambao yao banu ngabo nziro rajo jo uzamba rihombi wewe Baba Halidi nziro ikao uwakomori pia ngwazijua osha ngambishi hao ya ukana ngabwaluwa hara uzamba ngamivano habari première dame amjorogo nzima ya ukana kabati mndu ya paroniona na tafoto daminae kabati mndu ya paroniona na renga foto daminae kabati mndu ya paroniona na kanti helinu mina première dame ra renga foto ralitar mweze rezo sosio sinongo zinji miuyelewa ya ukana bavuni ya ukana wai de mrumshe wahe raisi ya wajaula shami uyelewa ya ukana barajaruwe shihomjini mtuje mrumshe wa raisi wahe jaula ngena statut inwa jina vous pouvez le reprocher de tout shangena statut ya ukana wai mzaze bana mashaheri bana Mamadi Hassani Abdallah Honvuni wai bana fulani wai bana mzaze ya Baba Halidi wai malgré statut à l'ONU. Il a un statut de première dame, haumbizi wane rais, wede mnumshi wahe rais aida wahe daula, ngamjojo umuhambe hizo afanya unizo atofanya, shae malezi hatu, yarini kadaraja kao sikariji uhenda, de statut waka wei mzazi. Na kemui na kemwema wei mzazi. Na bembi na benjema wei mzazi. Statut yo, Baba Halidi na nusu ya wandu, wa dépasse statut ikao si unjo wakati rirenge misomora parosoma rihansi bavuni ye malezirani ki wa rihansi bavuni si unjo renge hizo pia rihansi bavuni halafu ralinya haina ujohima Buhari rabe merde roha Buhari peu importe statut na kembabe na kemzaze on s'en fout haina ujohima Buhari cho doba kabana tabatu karjalelwa hawata watu sisi ribiri bavuni mwema lezi ribambia nyakana merde rawe rambabaho ramzazaho remana mshoao pia rorosha sicho doma linyeni shabane esharizia ye daraja ra wasuli ya ukanavanu ngabo malezi na bana haina mrulo na malezi mai uhalelwa hakasha tongiza ulona malezi mema abuhulelwa kanga una malezi mai abuhulelwa ikale unga bacha wandu banu wajiruhusu bahari ngwa ona wanajem bahari ngwa ambao kawa c'est bien wajiruhusu la kuli hali ambari wi mzaze sawanu wazaze mimi emalezi na ya hundra
ne daraja na waswili ka umujo hujabanu gamina image ikaungi afisha mahala ni pia miu evite nsirenge foto na habari ya tijodeziwa au kamjo henka hadeziwa mzazangu ndi adeziwa miu evite kanga mkensi damina haunga mhadisi damina wakata kwenda wakati habiri faransa kaka nrenge foto damina hauti evite mbrati nrenge foto damina parce que mjo kana ngabo watu unanza ngabo kao kwa nibenze ngabo kao watu wanda juste na ukazo wanoni damina wamdea neka wamdea abonga mjona kabo umashaheri asi ata usufi mjini koni ndi adeziwa daraja hiyo bumbebe halidi ranja iwasuli shaga mju ya ukana rien ne m'empêchera ya kanjabanu njeni funye matso na ambezo ni juwao hau izo rijuwao hau izo wanrupia wa juwao usoni mwa fulani na fulani na fulani usoni mwa mbeba hena mdadza hene mwana mshwa usoni mwa mrusha heno wanai izo pia rijo juwa shangari ya ile wao ya ukana ngabo ukomori ngabo usilamu ngabo idaraja malezi ngabo izo pia ranikiwa yode banu shatongeza ikao haina wakati ranzao rije omkaba yaungo tohoreja dingoni ka utsambe utifanye utende mi ujo jabanu tsion mrubana mtazangu mwikoni haumbambao haumrubana mbabangu mwikoni haumbambao hanabia nongo ikao mwanashe wangu katajo subuti ya nambiezo hauhande hidwa ikao mwanashe wangu londi wangu katajo subuti ya nde shamito eshelaka badiwa ibanai saza idu ikoni mnyezi mgujo mrehemu ekati jabanu tijata banrongo za tsulunganzia yabo wesaza ibina siesta usufu do jomba kana walele nai balabeshe njanza nzambe shanga mjihundro wanungu wajoji ruhusu wambeze nongo hizo tikanzandre jei wanu wadzima ikao mengonima efurahanlo niyo dabo ya uka abarajarueshi mrumshe wazali premier damu wa hensi efurahanlo niyo dabu ya ukana kajadangu hataraja ni harmaze l'hôtel za F1 zijihundao dans l'île de France hau zijihundao Marseille iyo efurahanlo niyo dabu kabari kajahundri haya danguha harimwa mafiji harmaze batima za Marseille ne za Paris ne za île de France harimwa mafiji ni zela kabu hau mweze taraja za yani yone mbaro ikao mimi ngami furahani shahundi ya kana kaudanguha hakaudanguha haruma salon d'honneur iliona wandu watukufu iliona wandu madhamana wa huu wa dunia iliona wandu watukufu walio harumenti ani tijibiwa wako mahalanya kaudanguha hakaudanguha banuikao kejabidi kekakao shadanguha mahalanikaao hamerito ubahanu yao hadanguha mahalanikaao ho mahalaniwi hu wandu watukufu ndoko malani iyo ani yode furaha mimi nloniyo tikanzandre jindaba tikanzandre jia ukana bumbaba halidi wena nusu ya wandu haunda we bumbaba halidi parce que vanu emanani huvize uwewe dabu ya ukana hudiwa zakaba nrianshi wadzima hudiwa zakaba nurihuyanshi hudiwa zakaba nrika karibu nawe karijaka hule hataba sainu ngasi karibu nawe ngari hujua bumbaba halidi tikanzandre hambia kana ambari garijibi wao si wa siasa nzima nae garijibi wao si wanahe wa kisiasa garijibi wao si wanahe ra wakubali wea hakaudanguha kajadanguha haruma l'hôpital ay haruma braba hindi kajadanguha haruma l'hôtel ya F1 dans l'île de France hau kajadanguha ma l'hôtel ya F1 hau bebe hoteli hau butichinda huvi hau haruma zela kavuneze Fiji za Marseille na Paris na Lyon na Imo shaka udanguha malanika hunu duniani mengoni mahala matukufu ikawa haina mndu mtukufu yohanzo ko mahala niyo iyo nga muhitsa kote ikanga bono jorida wa mremia makoti ya umafitsi mitila wa uzamba ukana banu kabatsi hidwa mjojo kaiho mshibehe shiri waswili shahidwa isho kakarijiba rula shirenga rabe haiho kamtsina nabonga mlance defi bano kamtsina mjojo uhamba iyo rtijojo uhamba hunu kamtsina mjojo urenda rtijojo urenda kamtsina mjojo umilikisha harumensinu sisi kakariji uzimiliki hoka izo mloni izo ngasinizo
Izo mfanya ongar dojo ufanya. Izo mamba ongar dojo uhamba. Namna mlon internet gratuit ngar sinyo gratuit. Shanga shirizi yao. Ngabo shiritini yao baho. Ngabo shirambia ukana ni tsende bala. Wanu mdungu jojo wao kritike namna yezende si wao. Ngam jojo hamba kana ambarike jabide kisiasa kiprotokoli hena bahanu raisi enda atsodoka de hena jabkani uzamba. Iso pia ngam jojo hamba. Si wishia, si uona ridungu rifanye ze deba, hauka karfanye ze deba kakartushinda. Sheke deba se deplace, kamkara dhima elewa ya ukana umbaba halidi ni wandu makana nti juzi na jana nitido wandu ukana lewo mje mrambiye enamna nti ya bidiende siwa munsi mruka jitundu ya ukana eske bane entourage ya hangu randi mbaba mzadze mwana ashe mwana mshwa mwana opia mruka jitundu ranzi ya ukana eske wanu mimi zerongo naba o wanu tina hunda mria jana biandrongo nso ujua izo mrukaju mimi muzamba ya ukana haina rongo njao na mbebana shami utelera nguti tundura nsangala harmo entourage hatu tangalia harmo wandu wani husu tangalia harmo wandu tijua ya ukana eske ye mnduoi harmo wandu wanzingiza ngona ndrongo ikaunga jondu sisi bae hanywa wallahi billahi shatoniza nkuja banja tamba mu amini ya ukana harmo wandu wanzingiza ikaunga unandrongo dans leur passé hena mndugu jojo ajiabe what's not a problem shamina ndrongo nzima mi wanisa alaikum salam mi wanisa ijoni jauna mbebanu ni juu ya kana banu nga mabondongo ikawo zibili za mishi eshintabisha uhindi eshintabisha ngo parso wanduwashi wamba haribala wanduwashi wamba haribala wazaya wamba haribala ngo wana wamba haribala walelwa wamba haribala ngo wana wapama faminku wamba harwapama mijimi huna mirami hu zenrongo wamba wallahi kairizen kabani ko wamba haina trasene domshanani hanawo hane zenrongo wakuhamba warwashi wanga rona harmwe zerezo sosio gari waonao amjuta uwaze nkabani ko baba wadom radani hanao hakana lewo mengoni mweze ndongo kwoto hitswani hawamengoni mweze ndongo kustahi haina ndongo niko ufanya michona kabanu ngamfanyo mwana mshohangu ngamfanyo mwana mangu mfanyo mzaza hangu michi dorenda njema shaika tene mwede enjuru ngamredo njema mwana mshebana mwana mshohangu miwambakana banu ngamredo mwana mshohangu njema haunga mabondrongo amsifu mrubanahe manama bwana mzazangu itabanunga msifu mzazangu mwana msho wangu izo pia mi wanisa tede dans ce sens mi wanisa tikaya dans ce sens haukanga mwelewo ya ukana yinu dunia endao shainu dunia kisa juzi bana mjombe ni hadisi wo mna ntirugeme gabo mwana msho wangu koka Lyon yujabanu hajani puano ni heza hani sisi hanambambi haina yanzao haruma zerezo sosio tijira senya hata tijua ka wimbu kadha hau kadha jau ça bon kajaparo ni shiabe haute parce que mitambia kana haina mndu ani husu yatiparo ishi yanga mdezi wa banu hau yatiparo ishi yanga mwamarungo banu rambira njema ya njia mekangu ujibu haumfanyo nongo ili manaka kama uparjo na mwana msho hangu kama uparo na mru msho hangu kama uparjo na mru wa familia hangu ya njia banu ya bengu ujibu hau ya njia wa bengu mbano jamais parce que nga mwelewa kaina na wanifanya nga mwasi mwana msho hangu wo randi 2020 yana reinvitation na ikubali haina wakati na taposti wana na manowe chijabana jana nambi banu hatabo ngabozo nko wona nko supprime zijoneza maserati jibu ngabozo kwa nito neglige baenda hata hawashuli daraja jizibanu ntujua kana problemi hindri ntujua antuka hakana tabu haturne hata ihundi hakana bala mimi denjoka ukasababu harmenti inu ya Faransa inu mide njoka ukasababu ya afere ya heila iregle watina kaharoha harmo mji wa Lyon hende hani puli ya mwana mamwikoni ulo Lyon
ya jana bi hadisi saba ye mru wondo hanifumbulie mru tika partage 50-50 nifanye nimsaidie haundi kaka nimsaidie sha sirdobu tijambia kana ekanja zifanya yabonge joka hama mwanamsho hangu hansa mhajara hawe mwanamsho hangu riziki hansa mhajara njazifanya na bonga mjoshida nifanyeze rongo sika oblige nifanyeze rongo haja apres kamtsao sami baba no siwa nanya baba no siwa na damu message ngi yabonja paro ijibu ataje undeleo parce que ngamwelewa kaunda ula unafiki watu washikomoro tikanzanda jendaba tikanzanda je ukana vanu harmaze rezo sosio zinu na kubaliana ndongo nzima yujukubali yonferahi tujukubali yonferahi sha tijohandari amini ndongo nzima ya ukana vanu leo ngamjojua nje mwambe najidaho moroni mwambe haina mjoka hanza mwambe kabati par exemple kabati famia mro ujo jibu parce que hasa kubali ya ukana ngunjio ya personnalité publique on peut tout dire sur la personne cheka isa iroha haruma cadre ngaenda haruma vie privée ngamodo manji haruma vie privée sidiwa zikabu na jidange na wanauma ngabo jo kubali par exemple ngabo jo daza kakwa jibu ngabo tujo supporte leo mimi ngamina wanama rawana washera wanaume ikamsa mjia haruma vie privée ngabo jo mjibulia ngabo tujo jibu mangada lao ngabo jo jibu ngabo tujo jibu ekari roha ngaranza uri evolue helilo yabu ngarenda harima namna ndwa jina ka ngarenda uranjie harima mbamandano harima zidwa harima mulano harima no sitsuna hata mbafaida harima tsini ze video ngazungula mo rezo sociaux haukabantika uzilinda wakati Rais Azali aroha Komori wenda bushini huitwani angutsa bakanae makatrami yao wakanti harumaze rezo sociaux watongoli dambanongo titi bire bushini pour faire wairenge waifanye deba wadunge deba Rais Azali hata waoni ya kanai dunia pia 90% ya dunia wafanya artikli za uvumiza Rais Azali he hutuba yaifanya harima mraba hindi harima nti ya bushini sabahai vanuje vanbahi kabati mbanrongo ya bira bushini ya tongezao masabahalele yanu kakwa bambarongo tijata bwati one video tiore mafoto taba voilà et debangyo vanu abasaini habari ya danguha premier dama danguha malukumana danguha moi ça me finit chaud ni fro tizaba au début ya ukana ngamifurahani ho mahalani kawa kaudanguha uyatuka hadanguha mahalani ka ukejabidi ya hundri heihu hawadanguha mahalani ka okajastahiki ya hundri heihu shadanguha mahalani ka o malani ya sheuka malani ya diadu. Mais ce qui me rend fou, c'est quoi? Ce qui me rend fou, c'est que quand on veut regarder les entourages, wow, kwati warahafu ukaleo wajiwa dunge mzaze, bana mzaza hangu, bana mzaza, peu importe, je m'en fous. Kwati warahafu ya ujakana leongo ati ya nkudi haongo ambao nrongoza tubidi zambishi wanondrika zenkudi zao ye mandayaza ni jo hisara haondo ujashida wazilave pia rekan kudi za jaula uchamfu wafanya haruma jaula rekan kudi za uchamfu wazifanya haruma miansha yao rekan kudi za uchamfu timabani ndo kamta usama amshanje babi ye langage leo e kan kudi za uchamfu wazifanya haruma entourage yao hauzifanya shamu entourage yao izo pia ngarizi juao sha karna ujaba njerdo zamba sicho dovuriza wanangubu abonja wanru walobanu wanidungao winjini wa hawa ndungao
watinia washangiria watinia wandu zezejemo na mwauzise ka eske banunga nyi warahafu nyi wandu mlo yiho ranzi mtongoro wa ambari mheza msisa eske banu nyinyi ganyu warahafu ya mturashwa ya hanyu ngion rahafu o wazaza hanyu eske banu wakuwadangu hau wakodanguha o mahala nyabo wabidi wakeiho wabidi wadangushieho na mtunde wandu wao mdo wambia ngemdo adoja banaje toe manya joni yae yenti harma kanta ya bama fitsar maze commentaire zangu hauka amine kanga mjuka abo Mwenyezi Mungu ngujojalia kambari ngudangu ya torodangu hamala ni hamanda hula. Ba wallahi si wanahe wa kisiasa, si wanahe rakubali akaye mzaza bana mashaheri bana wazazo pia ngari jo kama fier. Eka haina zimundao zidomhunda harma marengwe hamanda. Mwenyezi Mungu jalia sonti pia haina ziri hundao zidori hunda harma mahalani ya mahalani matukufu, mahalani marengwe hamanda yale. Usoni mawandu watukufu hunu duniani na akhira sharti do hunde hamahalani hubungufu leo banjoni titi ya posti yabo tabaka mruna kesuri babanza telefoni za hatu zinu zijaya majaya tuambia kana rangu mbraba hindi abo jioni na ishaze video hizo habari ya dangu ajau wallahi billahi tere wa video mbili banu za mzima mengoni mo wanasho wallahi mweze halafu jerkenti wanurdo hamba rejerkenti wanurdo ziranze rejerkenti wanurdo achamfua helinu mimi ngamwambioni ukanyonti pia ngamjua ukana mimi karibu mwezi ya Rais Azali mim karibu mara isazadi ne famia mim karibu mwe siasa ya hao bahi wallahi namtunda harma Facebook yangu kamna paro joni wona nrenge foto mina premier dame mrumshe wara isazali na weka haja Faransa hunu mi homon ikaja aeroport mi homona ho aeroport hendo hoteli wandu yabo rimono ngupashio rikasina ere shako jo paro joni wona nrenge foto da minae hauka estatu yangu hawe image yangu mrungu to unyenga jau hauhana mbiba banga mshangiru Azali ekale otihimida mina premier dame mbabafati mtazafati huu ngabajobu hamru ya mdeye hawe amenuwe kakazina hunjibia yawe conscience yangu ngamwelewa kabo umashaheri mtazangu mwenyusaya dia deziwa dia mbwanai na uo mitika tayari eshangu shjoulala kasana jo shamru hamdea yole shatungeza ikao miu evite ntike karibu nae hauntsirenge foto dami nae ani yo daraja ya hikma ya ukana haina mru yujua huitafsire namna yeye yanzao halafu le wakati wono mwana she wangu haubani hangu akamjo kamba bahalidi kaza ekaye mwangu kaza nikaza mjumo mahamili swa bani hangu swa kaza mahamzima zaiti she wangu hadungu mrubana mzazao lewenge premier dame mkritike politiquement. Tu peux la critiquer politiquement. Wallahi billahi yotima. Shika sawinde hata huroha arme cadre ya kisiasa. Ya bubu mbaba halidi ya bubu mzazaho ndo watu alinya helinu utugu mde. Boy jomkinisha kai hiyo hikima yo katini yo hitswani. Wakati sidehe na mru tida kohelewa kabanu mrubana mzazahangu wa bubu mzazahangu. Mitambi lo siku na kau. Ledo siku na te 18 ans hangu. Baiti te 18 anga mroho mzazahangu hanambia kabosha hengo nda hutaba modoshio amodulikoli wala wakati langa msomeyo ame avenir taba modulikoli hamanso tende hama saute 18 ans habaka roho bonze yabo haina mbabaho hau haina mdulo na ajia mbabaho bonze yabo uo mbabaho eka kubalika we mwana kubalika ye mbaba eka kubalia ukana eka kaja kubalia ukawe mwana utikubalika umbaba wewe na mzaza kubalia kawe mwana yabo umzazaho yabo undami
eka huodo mndu kaja kubali ukana we mwana abo woti mzazaho izo mzazangu hanambiazo zinikanti banu hata jehunda abasaini yodi mana kauze miyunko henda pia zemyunko henda pia timwambia natanga wazazangu wajukambana wazambana mzazangu haubana he mwana shawo mzazangu wallahi hukanta mwezeruzo sinwa nipano nive hata hawa nerea message hawa fanya video wakufanya ta video waniheza noni sisa unambia hata shami uelewa ya ukana we mduba na mzazangu peu importe izo jo nabangu jojo hamba ina jukanza yambi kotabu shabani shatungiza ndrongo wao leo c'est parce que trop c'est trop ngabo hiyo ngabo ya ukana shatungiza ndrongo wao da ukanga mi fier ngami na furaha ngamjibiwa ya ukana eza kaunda mzaza hangu haweza kahunda bana mzaza hangu zimundu mahalanika au hastahiki ya kebana zimundu mahalani hasheo zimundu usoni mwa wandu wa sheo zimundu usiku wa sheo zimundu mahalanika wo hata Mwenyezi Mungu hakarazo bahanu yakaya neza mundu harumela sani wallahi billahi shatumeza ndongo wao ende fierté nloni kaka waroto hele wakasa une fierté wajudu hele wa husuni kinyume ni kabala hakahundi amala ni hundu wa jina ya tsubidi yake hiyo kinyume ngebala hakahundi amala ni hundu wa jina haechi kinyume nge hakahundi amala ni ikawo tindaye tide mrumahe tide mwanahe kwa jajua kakabala sha alhamdulillah zaka mhundra hahundi hakadene mrumahe haruma mahala ni hasheo c'est une fierté alhamdulillah ngami fier montage au ti montage mwana mshangu Hanifa nartokubali ukana ila ti montage nartokubali ukana ila ti montage reka montage reka nartokubali shabaisha ila ti montage shahaina maana uya ujua idaraja ya mzazi haina maana ujua idaraja ya sheo wallahi ngefiere no vahanu ikauze no gozida zijiri abongenga mjojo ukantiho mbabali dingu juja ukantiho wambu mwabaho wambe mnyanya waho shagar aminiyu ya ukana izoriju wao usoni ma tengo la huzingiza kuna uparuzi parsa harmwezi rezo sosio kuna uparuzishi ya harmwezi rezo sosio kuna uparuzi one ziroho wanyanyango harmwezi rezo sosio shagar aminiyu ya ukana ngabwe adabu ya wola ngabwe yaho ngawya par contre yaho yo un jour ngabjoja wakati mgujo funye matso ya jebani ya hwalingi jawu ya ukanga bwana nyuhu wa moroni mazalo wadzima mwaleleshi hamra mzima hata mahuwa wadzima ikawo kwa ezite kwa tu ezite urinika des informations ka jebanu jeri utambaze hawu jeri zitiri shagar tsuwona kanu mafiti gartongona kain batani wawana nyuhu mazalo bhanu wadzima moroni mwaleleshi ha wadzima paswengo aele wao ya ukana ngawe mal placé ya ukauje ukenti banu udofanya utoa tarahafu hawamba mafiti na mnyanya na nogozitona hata faida parce que hariga bomdu ya dangu parce que hariga bomdu ya kuwala ya dangu ani yonde de raisonnement ya hao ngabo mdu ya kuwala ya danguha Yaboba, il a sujet ya Kamil. Il a sujet ya Kamil. Mbaba hali dingujwa kenti komora info ya dohamba. Adangu ani irende ha sujet ya Kamil mandamu ya mangena akili. Mandamu ya mbaka hari haka da ina raisa kufanya zidana raisi zida rongo ya eba ngurju karjoja bandera mbekana raisi sambi hapa rodangu wa mwami rabu ya nsujini. Tijibala nsujini tijimoro nafikiri wala hula moroni. Sigartugura kasa info débat kamro dangu et alors c'est quoi le problème kamro dangu? Par contre, il débat il joka ya omahalani mru ya dangushia. Est-ce que mahalani mru ya dangushia banu wanu mru ya bidia kevanu zele razano mru ya bidia hunu zele razine mru ya bidia kevanu yodo banu ye débat ya jokaya. Sheke débat mru danguha pa danguha jo danguha.
ikahadanguha gechujo kahadanguha joadanguha. Mais le vrai débat, la vie privée d'une mère et personnalité yamrumzazi. Comme tu dis, critique politiquement, moi je me dis moi. Kwa joka humsaidia wambaka hizo mbaba halidi ambe ya umafits. Amjoka winji ni hao ngabo jomba halidi hana, ngabo ni jomba halidi hanao. Ongo tongo na mbaba halidi harmaye mbaba hindi. Ekomore mfobo ya tongo gada bahi. Sha odela kabati mbuju. Winga mvize mbaba halidi bonurdini. Nabon sunyanyara hata. Ntina hata ungekange na rongo mujujo jani vize ya jande. Manfu. Ntina hata unyanyarifu. Hata. Wajadia se rare nko vumbwa dzina la mdu banu. Sheka nga mjobani vumbwa dzina la mdu. Miu asume. Et quand tu as un vumbo dîner là, nous mieux assumer. Abonge, tina ukamle, mjude na ukazabo, nabia ukana le faux débat. Yauka ila montage, auti montage, première dame hadanguha, ukajadanguha. Ça arrive à tout le monde. À des hautes personnalités, à des présidents, à des papes, à des imams, peu importe, ça arrive. Ça arrive de trébucher. Abonge, ekati jabanu, gamjonambe banu, miu amini yaukana izonambao, sûrement j'aurai une réponse. Sûrement ngamju shamina nongonzima nkoto hitwan mina nongon nkoto hitwan ka harmwentin kabati mngani kazamba hindu ikademba ipande mrungeni yonga miniyo ikailmu mroha somo tisomo vangu ikaujinga Mwenyezi Mungu ajalia ikoni bala hambaru wajinga kotabu ikamnunge na bababa ngar sinyo sonsi pia haina zijo huja ngar aminiyo ya ukana ngar joja bantu jori shindani ndugu himembidiyo ya amber himembidi nurambe hata humusizo niho rielewe yujuka uelewando yujuka ukubalindo yujuka torundo. Embabiyo mwana makamlasi salamu alaikum. Embabiyo ngar aminiyo. Oka tizamba au début ya video ya hangu ya ukamiu amini ndongo. Au début ya video ya hangu miu amini tizamba kamiu amini ndongo nzima. Miu amini ya ukana haina ni kubali ya ukami mwananya awe mwanama. Haina kubali kami mzazi awe mzazi. Haina kubali kami adui awe adui. Haina kubali haina zijo huja miu amini miu kubali ngabo jona mbia ketubidi udojibu babanu nganzo dofanya difference kabati difference imane kade mbaza zidwa de mba ujinga de izo pia si ujo uzieza huitwani rifanya hamandawo ramba hamandawo rito wazibwi rifanya bahi pia haya narpuarendi izo pia zo ujo huja. Haukaga bondu wazoea ukana na nene beja bashahiro la kana ujibu ba statue aloniyo haurita hauna ritsambe jao ba ule statue aloniyo kanke jabidi ajibu statue kauja hamba za siasa hamba hizo nifanya au nizirabidi nifanye nizo nsubidi nifanye kwa tabu hizo ngazijovira sheka huanzo unjiarma kadri ndo jina yabongo jongdale jawabu le johustahiki haina namna ijohuja de namna ujongdale jawabu lao ukashinwa mdu kamrongoza shizungu kana kuelewa Muhindi mnuka mnunguza sharabu kana huelewa. Mkomori mnuka mnunguza shijapone kana huelewa. Haina mnungu tujorunguziwa iluga ya jo huelewa. Mshini wangu jorunguza shishinwa. Mhindi wangu jorunguza shihindi. Mzungu warunguza shizungu. Yabu msamuelewa.
abonge ni wanama ikao si wanyisa siasa nzima, ni wanama ikao si udunga na mwendo mzima wa kisiasa. Na kubaliane ya ukana ya deba politiki yongwa jojo uhamba. Haina mungu zi avinga jo diverge, haina mungu jo nesa efikira yahe, jabu ya uka, izo deziluar mweze rezo sosio, rangu jana, ye mwahida udato diskuru yahe, ushini, haina mungu neseze fikira zahe. Gabu ambao c'est bien, gabu ambao c'est pas bien, gabu ambao. Première dame hadanguha, kajadanguha, montage, ti montage, ya omafiti. Ye deba harmwe shetendo isho, ndokana obahani ya danguha, yabodo bahane deba bidikai. Alhamdulillah, ke debange wa shao yabo, première dame hadanguha mahala nikau hastahiki, ya koma hala nihula, ye ajalija, kajalija huitawa, hatrebushi. E ito deba, de kamra isaharoha harmwe kadr, ya ukana hadangu. Mnuwanzo anjarma, harma vie privée, mnuwanzo atake personalite, mnuwanzo atake vie personnelle ya mru, mnuwanzo abenongo zandrabo, embabiyo mnuna kesuri. Embabiyo mnuna keravi, ya juwe, hau mnuna keravi, ya elewe, ya ukana, karnau amini, hau karnau banafasi, hau karnau bulia, mbria tojabanu, ya jasa fihi mru, ya jiambe ndongo ikao, kaijabidi zambishie, hau ndongo zatudu nganzia, hau ndongo ikao, haina mru, tojiruhusu, ya jiambe ndongo hamanizo. Si singar aminiyo ya ukana, ikadriyo, karnau amru nafasi. Rejojibiwa, ya uka, mbabahali di nuanroahe, hau mbabahali di waya kwa uda na mwishia yambe mafiti yao mnyanya uo, ikangu jobani ya vumbu habari, ujobani ya vumbu premier damu, ujobani ya vumbu madukumani, ya jirasure, hau ya rasure ya uwa moroni, hamada hau wa komoru wa mdunga o, ya warasure ya ukana, wala yeye, hau ya entourage yahe, uwandu wa mzingi zarahulera karibu, ya jirasure ya ukana, ils ont rien à se reprocher. Parce que wanonu wajuja daraja, wanu wajuja funye matso, muhimeiho, waturihime hunu, mwambe rambe, hata, obusho hindi. Wanu wajuja wasuilindaho. Iyo ndiyo rangu 2019, rani soha ya baka, nari evite wandu watu wasuilo hani yao. Wandu watu wasuile daraja hiyo. Hauka, mjua mndu, hauka mnu wanza wajue mndu, kama mwanzo wajue mndu, na keye ujijua ranzi. Eke mwanzo wambeza fulani, nekeza hongo amini ya ukakati joka uhamba, ngawe tayari ya ukana uzasume, uzireseve. Izo nizo na kahanza nabi harmwe video yangu inu, nyezinga janaidia ukana, zenongo na hambabanu, uwarongoziwa waishia, mru ya elewe ya ukana vanu abaradarwesh mrumshewaza alibavuni mauka yede mrumshewahe rais ngujuja ukritikewa kipolitiki ngujuja ukritikewa namna ukana yedho amana sheka isairoha harmwe kadri ya ukana kaiti kadri ya ukana wedho amana mruna elewe ya ukana ambari ngeno wanahe ya wazaya shawonti pia wanahe pia ukwa tso reagise sawa. Hena mrungu jo reagise namna ya wana masulaha parce que ngairisao ngejurisa ngairisao ya ukamrungu tujiruhusu bahari ngena wandu wa mdunga wa mshidi yao ngena wandu wa mtiao jemo mratu jahalinye mrubana mzazahe armazi rezo sosio zinu mratu jahalinye mrubana mzewahe armazi rezo sosio zinu mratu mwambambi hata razakoili razandrabu zenu wizunga zirisao ziwasudi daraja nusu ya hatu garelewa ya ukana banubese ifo andwa njie haruma kadri ya le coup pour le coup wamba a wambilwa a wamba hunyi wambilwa hunyi wamba hufu wambilwa hufu ambese wakati wanu wajohelewa narikewa wawielewa ya ukana haina rifanyilia wa mzaza mndu haina rambia wa mzaza mndu haina rambia wa mbaba mndu yabo ngarajifanyi yao sisi yabo ulamba bahadu tizambara ngomadoni ya ukana vanu mndu yalelwa nayi malezimai vala mndu halelwa e yalelwa ndro vala halelwa
zombili ya umalezi yakarongoziwa haelewa waelewa wabidi waelewa na reke wandu wa stehilana na reke wandu ukana kamdu leongu amini ya ukana ya personalite yangu amini ya ukana ismu ya hangu haule foto la hangu jo ukangilo arba Facebook mtu jo jahudeba hau ya jambie mbi hau ya jambezo yanzao nduna elewa ya ukana nduna evite tizamba mwa dunia ukana premier dame miwa ni satan tiparo renga foto minae hau katsirenge foto da minae shali tiparo karma ze rezo sosio kama amini ya ukananga wandu wala wa rezo sosio rawanama wa mraya mzima wa mji mzima wa mahala ni madzima rawanama ranshi vanu wadzima kama utuja ujabanu wande ya bure miuyelewa kana katsirenge foto da mine rais aini mine mzaze number wahe daula nga wajoja wandu wala wamde nika wamde abu wadia mashahiri wadia mzaze hangu wadia umabana mzaze hangu yudo bani kao miu evite kanga umabani hangu hauwa na shiwangu hauwa huwangu watunika zama haminji ikao yuka iwajeni hata ukawajewa alinye mdubana mzaze hao wanu cha wakati ikao afikiri karnaho elewa nusia hatu garjoja vanu wahimembi dila wambe baturi membi dino rambe yabo ujamba kai mjinga we mjinga hauka ujinga unuka ujahula dukani chabu ya ukamisomu nga wahunda bahati wasoma waja wahunda bahati wabiramo likoli shika waono hata daraja wano kana yengelimu ya hawenda ta ketu faye jo faye bala mpaka mdu arumia ujinga bahiwa urumia ujinga ndo ya hundesho wahundesho wanzao izono wikao zufanyishiha mahalani mwinji hata minga moshedeyo ila ntujua ila mahahindi wadoka ministre Komori ministre je sais pas de l'économie ou des finances nzimavo halafu waja wando ministeri afikiri wando maandamano wakafanya maandamano hafuata namna yakawandua hadisi hata wandu kwa tukiri ambakana mdelege wandu wa ili wajere hadisi wahara watu wanda wanje pia waziri wala hawafari hata harai bon waziri haelewa yakabana basainu habirize nzia kawaina afikiringa wandolo banu wajojwe ministri ni mvumbua huo waziri wala ministri wala hawaeleza wala hata wahara bana wandu wa ili jere hadisi wahara watu wanda wanje pia ndata ministri wala nerve atoheo biro ndatole kotia hanza atokravati hanza hasibo nsibala hawadumu na maguba hawaremema kode wadata hawarejeza pia wala ndini wakati polisi delilido kabala hawarejeza wala pia hambana mwede mwatwali humbe wandu wa hili kaka bajabe hamdu wa hili mwerejeba pia haina ujorejeba nga mjumu ba wazi wa ministri wa kamili shawa hunda solution wakaoblija wandu wa hili awenge yomna example kawazi kabanu wakati mdujwa urumia mbavimba ujinga numdu ya parise ustaarabu vahanu wabidi ukai awenge hata paka dawa ubushuri bitsina si umema ngarjona na wakati wa saa 9 na marhaba menshi